Hello ljudovi, šta ima? Danas ćemo snimiti video na temelju škole. Koji uvijek. Danas radimo top 6 vrsta ljudi u školi. Specifično u srednjoj školi. Welp, uživajte. Škola je pri kraju napokon. Šta ćete raditi ovo ljeto? Ja ću učit. Ja ću pročitati par knjiga. Ti? Ali ja ću? Pa zdravo. Nemoj mi reći da su one. One su. Hello, mališani. Možeš uzeti moj ponos, ali nikad nećeš uzeti moj cupcake. Oh, ali već jesam. Cure, idemo. Dobro. Koja je poanta života? What? Tko je promijenio stanicu? Ne plaćam, samo mi se oči znoje. Idemo. Jel sam ja to čuo nekoga da plaće jer je slab? Vrijeme za workout, 10 minuta, ajmo svi. 1, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i 8. Ajmo nekoliko skokova više. Čekaj malo. Što se to? Ko je to? Jesi li vidio Jessicinu suknju danas? Odvratna je. OMG, to onaj s mišićima. Pojela bi ga za doručak. Daniel. On nas je sve porazio. Bok. Samo ću. Ok. Oh my gosh! Možeš uzeti moj ponos, ali nikad nećeš moći uzeti maj. Hello, evo mene opet. Što reći? Pa primijetila sam da LPS tube pada. Svi prestaju snimati iz nekog razloga. Jedino sam ja još tu, naravno. Ali izgubila sam dosta gledanosti. Pa nek mi neko u komentarima napiše kao prvo što se događa. Kao drugo, zašto me ljudi više ne gledaju. I kao treće, što da radim za nove videe. Trebaju mi ideje jer ja sam ih sve ispucala u 4 dana. Ok, nadam se da vam se video svidio. Vidimo se u sljedećem, nabacite like i pretplatite se i to je to. Bye!